Taralangso, Karbi people whole Taralangso long nang lelo. Hello guys, welcome to new vlog. So guys, pinya bangke date 18 lo, lapen ke Karbi Youth Festival Taralangso Dobom lo, lapen ke keceng bangke 15 to 19 an, lapen pinya bangke 18 ni chok lo, lapen next day pinaba bangke 19 lo, pinaba bangke last day lo. Si non bang nada golf place ground long sidola, perke non ke market dampo an perke saklim seme achu chingti damji pojala achu dinga hoila lamangke amasi achu ta chingti dampo parke chu chingti belo pote hem dampo an si nitum festival pan ready po an parke nitum tipi dumen si donji matidi parke dampo parke non bangke chu chingti dampo an parke direct hem dampo parke chetong tu bom nang lapudi nang bom moi kado ko bisame si festival Karbi people whole Taralangso long bangke Kuana portong kilidun jinil anman gichin los taminang lang dun bomoy. Let's see. Market anang lelo non bang keladak haircut salon long sidolo haircut isigal hai salon ke ni bang chu ke ching tip te hai tala pu sarke ma bang ching tip obia lo bang shooting olo son style long ching tip ine langon bom na ke haircut bang ke ladak lo nitum dak se chu ching tip din bang ke ladak hen lo ke non inudola na sopian si ching tip long po ni video ko son si shoot ma upload te nang tuma video se me ang thekang lo matidi ladak miro long dolon per ke isia lens lo la bangke wide angle phan lo la backward ji phan lo la pen la bangke tripod lo selfie stick pen per ke ladak stand same lo per ke la puna like ta do la bangke pinilo mic microphone phan hai mic la hai nang per ke si bangke la da pabon bangke la ka mic lo la pen la bangke connector la hai sera bangke nang thekang lo matidi la polo ya non ke la pai lo ching tip thulo par ke haircut bangke style bangke chini dun this time chai chai bangke number heni pe lo la pena thak banga sap sap pa chi chat ko pe lo par ke mo view banga sonong wai ni he dei haluk ka bangke I know. achu bangke ching tip tang lo aji tadi nga ho sita achu ching tip banglan chi the bon la side side long tip lo par ke ang so ma sap sap ve la mangke an par ke non bangke chu ching tip bang tang lo matidi an par ke hem ni si tong thulo nang an par ke festival of 100 pila na ke direct festival long chi tong na te non bangke khachisik po pia lo an par ke address bangke ppc ching thak poni ma plote pang po address bangke jambrong ta en ponji an par ke labangke pen lo an par ke labangke Karbi choi lo par ke labangke white shirt an par ke labangke Karbi bell
address bangke lahan lo pen choi and perke la ke PPC sing thang pon ma Karbi dress polote la bangke chipan lo an perke Karbi choi an perke la Karbi bag mane jamborong pola Karbi bangke tame chini to man bangke Karbi bag polo la an lo Karbi dress bangke dak sing thang pon bangke Brainta festival ke langdun po polo jike chingjoy panelo kuna ha brain ki dun china ha festival festival langdun po ma kosong lo na lang po nang jirpo doma we na lang jirpo gente nang jirpo ga iglo bodi gente nalan bomoy teng sam jiran no yo har ni ta kachilo la he yo sapo bele yo parke ni tumke non si ke bardang pijalo hand pen kachisik pen ajate ma se sabo de chelo ni tumang pratin he ti pitumang sabo de chelon parke non bang ke dampom lo na nang lang nun bomo finally hadak Taralangso Karbi people whole Taralangso long nang lelo parke hemen ke bang so der chen ma si non bang ka julo parke non ke do bang ke ladak no thengpi Karbi heritage museum long sidalo parke nang ke lucheng ka ladak lo parke pining festival bang ke first time lo ke chengari pentang do le pela anke pini bang ke first time lo la penan parke pinap bang ke last day la hai 15 to 19 an matidi pinap bang ke last day lo la pen pini bang ke 18 lo pinian bang ke light 4 days complete lo si tum ke bang ke start payment di bang lo parke tum ke bang do hai tipi tum ben si bang same ladak entry fees en matidi ladak no thing pi long entry di pan parke ladak pan si ni tum kapre kang lo nang ko lo themar ling ga do matidi bang peda thek theda lo si kado ko bismi nang lang bo moy la pen ke kado bismi enjoy no okay nono bang ke no thing pi na so henang song hedi la Karbi symbol lo thema prang surface protum la jang sai pupu la so symbol pen si la so museum ang ke bunai po si arlu anli palidam lo na pen ke adak kompen la gate mane la ground dumati wall hedi la so war pen arlu na ki luji phan bang ke entry fee channel lo an per ke la so arlu bang ke la so he mang song ka luji phan entry engineer enila bang ke chin lo dak dut pen ti chini po ke labang ke no thing pi museum or lo si kado ko simi dan tung bang lo tuman ke sini po ke labang ke arlo view lo labang ke Karbi Anglong CM ke hai Dr. Toliram officer lo la pe na punta Karbi tum traditional pinisai lo ke pinang bang ke photo chena tum se medolo video bale tum se medolo ison thak lo ka picture bang ke theklong ki labang ke kengdong dang pulo la pen per ke labang ke Karbi pen thai ku sipu he per ke lada ke ne videos tame do sport lo la kengdong dang pen ke dam koma bang si ke prama la pen ke koma si kanglen mala da tame sport lo per ke lang song si bang ke rusik ti sam lo per ke labang ke sport a picture lo la pon tha song sai de lo Karbi long PPC do ma memories ke lada si do la lo dan ladak seme theklongi ladak kumato ki hot mate Karbi cultural society kan lo ke ladak abang ke dance perform Karbi dance ladak video seme dolo ladak abang ke lo thengpi kiching si penang kilura dim lo an par ke non abang ke angsong step de dam thulo na ladak bang ke first floor lo ladak langdam lo pote ladak pen bang po la pen per ke ladak pen si ardu po ke angsong pen a video si lang pulutang te la son lo
Perché ako step kapag le dam tulo nang lang dun bomoy kada ko wait me nang idunong letum na penang idunong tum sa medo upo he kami nang idunong letum nang lang bomo ada keng tuiving madidi da pangke tumon sa medo ulo da pang kasabon samdogos kami ardu bangke kinaan ke kagorom sa medo lo de thak optik le he perché la bangke sinso last step pos kami ang song kami munit do he no bahani munit do pigo do ang song biyo de. Okay, labang ke Taralangso agron side lo, puan sa may teglong ima didi. Pura Taralangso side lo, stage la soling sa medo that perform do bom lo. Okay, lang pun bom lo na. Okay, la pu side sa medam tula na hedi, nalan bom mo. Labang ke do tengkiang song lo, ateng ke ladak lang ko te ladak lang ke last lo. Ateng ke Karbi Youth Festival Taralangso sini nang ko te ladak ke sing lang ko te. Okay, ito man do pan ardu ko lang ke Karbi ang bong titi doma la sri lang ke ladak na sing tradition ko. Kasi lang ko sa may chinin tulo ateng ke na ita chinin is me dulang hindi. Kan de sila bilang kasi dong chinin tulo ko te ladak lang ko pa ladak. Depende ang lang ke lah. Lapu bangke langam te pieson po hes tami lada kamen ke topona we tami tun kecing kawan api pola puna same lang platang te none lapu ki bana cingkinang te puna sa kalang la ya lang batang te dong karbi pen lang batang te kesar pi pa arta ke on tu aprang prang tu bitanga chini don de matidi aprang ke historical bante ko pipisi doma sen tipo jong si chini pa minei pate pampen ke thang ting lo no bahani ke thekare tum phan arjunang pol so teng pen se bang explain tang te chini la po tami la dagong sa men dup son te chini po hedi koma recho ma te tu marta ke ong ma ke misten bang ma chini po la songan bangke dam elo matidi no na bangke la aroma ground le nang lang no la pen open ang luchok pen la puna bangke anung na no la bangke aroma ground lo pen ang song si kadu matidi pong song si kadu sa me la bangke aling no no ne kedo bangke la ke filo plotang te la bangke exhibitions ground sidolo la pon same ladak exhibition side lo ladak department tin pen kape same dolo hala dak penang cheng bangke la pon same exhibition side lo en par ke department na tu bangke kape dolo soil conservation department irrigation department sa beleg dolo okay la potang same dolo nan bomo no na bang ladak soil conservation department along sidolo hapen ke arlo nampak nangkon po ladakas sa bang ke so conservation long los sidolo ke arlo nampak nangkon po pen ke soil conservation pen bibia project sidoma lanang nang bomo labang ke arlo lo soil conservation pen department pen ladak si farm hormu sido picture bang kana lai hui hen lo soil conservation pen department pen project bang ke di bang ke department of museum alu bang nante
labang ke arlo lo museum labang ke itu prang prang ke use Karbi itu lapunan labang ke langan bukti ladak doi Mary betang tang pergi lapusan ni lang tumamen lang butang de chini po ladak amen ke to kondolat lo men ke labang ke anchuho pergi apna sami anchuho lapen ladak bilek bilek do hai arlo nang ludet pen theklong ji ladak haya bangke handmade mate ari pen ke tha ka hormu sai delo department pen langnam plo tang te handloom plo tang te tum lahai hen lo pen per ke la pu bangke ari pen ke tha ka hormu sai delo tikok ba finish tamil la pen one pok same per ke la font same ka lang lo lapen ini ke pace plang lapen ke tiko ke pace plang same lapen ke ban ko hai lui same jong thaki kulo tang ke sondan se pace plang kono lapen per ke ladak belek belek ake thak kon buji lapen to slang gam bote lapen ke like gamusa ko lapen per ke ini puno tiko puno la sondan si thak kon ko tame ti ke thak long bang la ke sondan si thak kon ko ban ko same ba bini same bangke nito ladak sell point pen lapu anu on site sidulo back side that and perke ladak festival long pen are festival ar lo bangke kichu bolote la si first po festival ar lo nang ludat pen ke ajara son se mechu chelang di si non bangke ladak milk ice cream kelas cukup ya lang kang samapur pen ice cream cold ke marketplace nasi dolo lapen apu ana bangke marketplace side lo and market point side lo apu arvi na la lote apu bangke market side lo lada kapre kapre ka hormu ke jor pon dolo ke clock tower nasi bangbom lo anper ke alaman ke no thank you to celebrate another damla to madrik no man ke last lo la bangke entry gate lapna lang te lapna bangke clock tower lo la bangke nin gate lo na bangke nang lo det pe no te la dak si sembo pingi na daw 3 point lo okay na man gun bo mo de video bang le si nakilot sing ang get lo la bangke penon ke do bangke tu marlo bang dolo na pena pu abi bangke arlo lo na pena pura tam lo te la pu bangke clock tower lo to theklong jala dak statue kajirong hang pe statue lo la dak lo ke cheng si bangke la pena pu api na theklang no silang lo te la dak bangke entry gate lo la bangke clock tower lo. So guys, Pini Youth Festival Pini 2026 aningkan Pini adet bangke 18 lo lasi pinapa bangke last day lo lasi nitum family pen
nong we 18 ari sinalang lo thima pina babangke 19 last date lo lasi mopen kicheng pen kicheng se bangke do theng pilong pen sinitum nang visit lo mate nang explore lo la pen per ke lapu market point na pen hilipera na stame dam lo pen per ke lapu ground na stame dam lo mate di lasi just langna blote Karbi lo but northeast Assam men ke biggest festival Karbi Youth Festival bangke Tipik la pen per ke pati sifra klang labi buke une video pen same final tum kapre ka youtuber tum same na tum theklongi ba blogger tum same theklongi la pen out statement ki bang tum same do la sinang tum penan na tum theklongi halai YouTube channel bana tum video no la pen ke penan na tum hadak pen theklongi ko la sipinong we video bang ke la pon lo la si karo ka everyone do thank you la pen kimilang blo tel subscribe no la pen ke like comment share la sipinong we video bang ke la pon lo te mo next habilong chitong nang bye bye